Nakon što nam je pobrisao komentare i zaprijetio crvenim kartonom za spominjanje Semira Osmanagića i rašljarenja, stiglo je vrijeme da raskrinkamo i Rejhana Devedžića, poznatijeg kao Riči s kanala Riči Raja. Kako za sebe kaže, nema mu ravnog kada treba pronaći podzemni izvor ili vodenu žilu kucavicu. Naravno, kao svaki prevarant, bavi se i liječenjem. Iako se Riči na svojem YouTube kanalu pretežito glupira i predstavlja seljačinom, za razliku od nadmenog Semira Osmanagića, te povremeno organizira takozvane humanitarne akcije, baš kao i Obmanagić, sjetimo se njegove čuvene rečenice: mi sve što radimo, radimo isključivo u interesu čovječanstva, dakle usprkos tome iza te maske stoji kontinuirano obmanjivanje. U nedavnom videu o Fahrudinu Suljiću iz Visokog pojasnili smo kako funkcioniraju takozvane L-antena rašlje. Ako već niste, obavezno ga pogledajte. Isto je i sa Viskom i sa takozvanim Y rašljama. Pokazuju otklon tek pošto ih prevarant uzme u svoje ruke. Inače ne. Štoviše, Riči se niti ne trudi prikriti pokrete rukom. Možda se pitate kako onda uspije pronaći vodu. Tako što zloupotrebljava ljudsko neznanje o hidrogeologiji. Ljudi podzemnu vodu pogrešno doživljavaju kao neki podzemni tok ili žilu koju treba pogoditi. Takvu pogrešnu predodžbu podzemne vode Riči upravo potiče korištenjem termina žila, pravac, putanja te stvaranjem ideje o ukrštanju podzemnih vodenih tokova. Istina je međutim da nema nikakvih ukrštanja, te da će u većini slučajeva naići na podzemnu vodu na određenoj dubini gdje god da ubode. Stvar je u tome da podzemna voda gotovo nikada ne izgleda tako. Umjesto toga zamislite kanticu napunjenu pijeskom kojeg ćete natopiti vodom. Gdje god zabijete slamku, naići ćete na vodu. To je kao da platite nekome da vam kaže koji prozor u uredu trebate otvoriti da dođete do zraka. Pogodit će koji god da otvori. Sve ostalo što Riči prezentira tijekom pronalaska vode je najobičnija obmana. Nakon čučavca se ljulja pa maše rukama i na kraju traži precizno ukrštanje za točku koju je zapravo proizvoljno odredio. I to prodaje već godinama naivnom i neobrazovanom narodu. Navodno je već 1000 puta odigrao ovu predstavu praveći svoje klijente budalama. Ja bi te lopuže, mamico, im jebem, vešao da vise kao plakati, da opominju narod. Pa nemamo mi toliko da može da se krade, nego tek da se živi, jel tako? Tako je. Pa ako budemo svi počeli da čerupamo te sirotinje, pa brzo ćemo da ugasimo sveću, jel tako? Tako je. E pa vidiš, zato bi ja svaku lopužu obeležio. Ko ovde bi ga obeležio? Ovde, ovako, da se zna ko je, da se prepozna. Da više nikad ne može da priđe parama, mamicu mu jebe. Izvinite, ja treba da siđem ovdje.